Kinongilam ke Parti Kongres berkentob Dr. Celestin Lingdo buat Charles Marngar ki MLA ke Parti Kongres na umsening ban mau hati kilapani ke jingkersyan ki pajba bat ban penjob dan buram yu kurtong juga Parti Kongres na Shillong Parliamentary Seat uma Vincent Pala bat yu saleng esang manatura Parliamentary Seat haba keren sekilat patai kubor Dr. Celestin Lingdo buat Charles Marngar kilapun sungtho ki pajba halor ki nongrem bakum ke Parti ke Balak Syakri yu pajba ke India mendari ki pausnam baru kila kerpat ki pajba ke Jela Megalia banyon ya ke syap jongka keti bat penjob dan buram ki arngut ki kertong juga Parti Kongres benangun rakyat ke jengkelah ke Jela borok kawai Pi barok akaneka jingya kren jonga bat jongpi kawai David ka election ngam dakwa banda penkelain jalebi upai ba ulo i ka baka Kongres kalale hakine ki snem ki balale bat hakine ki shipos nem baka BJP ka sensyar ki jingkelah bat ki jing sonsi ki bangimat kataru ki paitba ki layo i pek tang ki nongrep ki bakwa ban Lake Delhi kita ki farmers bengiong na Chandigarh Haryana Punjab haba ki ong Delhi chalo ya ki surop Delhi baro la blok lut da ka sarkar BJP ha Delhi pen up de ki prek pen up de ki cement blocks panap dah ketu ki blade wire lakat badon ke jing hiart ma jong gawai pat kari ya kari India te kane ka pen iba kane ka sarkar BJP ha ka jing alam jong umodi wat ya unong rap ru ka shifting te kata kari ka jing ekran ya kari India barok kawai te bangi ekran ya ka Jela pat ngiru ngisim menta ya ka jing jit MP ha kane ka MP election ban pa arngut na Meghalaya iwe natura bat iwe na Shillong sit. Ladangi compare bat ka Jela Uttar Pradesh, tanggawe ka Jela ka don prapongut tamki MP seats. Di ladangi Kenya mangi ngilong tang sidana, tang arngut. Teka jingkeli ka banga kwa ban bu kalong ijing Kenya ibarit. Haka dorbar tauan jong ka Jela Meghalaya, ngidon rupongut ki MLA. Bantau sarkar don kam lai po wengut ki MLA. Ha dorbar tauan ha Lok Sabha ha Delhi don sanspa asau pusaungut ki MP bantau sarkar don kam arspa nya pulai ngut. Ka NPP ka don tang arngut ki kandidat ha ka ri India barok kawe. Ka VPP ka don tang iwe kandidat ha ka ri India barok kawe. UDP tang iwe kandidat ha ka ri India barok kawe. Nginom ya keren ki independen. Dementah habang ya keren ki MP election ya keren ya ka jingdon kam ars pa nyo hulai ngut ki MP ki badai banjob ban yo thau sarkar. Tika jingkren jong ki parti kum ka VPP ka UDP NPP haka rensan ya lap election ka baki ong penjob yo kandidat jongi ngin thau sarkar bu ijiklis nyuma ki job maki la mau bantau sarkar tang uwe ubreu kajubab kalong omla bantau sarkar tingi kum ki pai mak ngide ban long ki bastat ngide ban jit ya ka grup kabala ban bu kandidat habaro kawe kari India kita gide kawe gide ke BJP kabu kandidat habaro kari India kawe ka pat ke parti kabala ban bu kandidat habaro kawe kari India kade ke Kongres Teka BJP kalau arai bangin nombu kandidat ha Meghalaya Henry Ban Kershan ya ke NPP. NPP ru kalau ada ong leng ba u presiden barang ba jongki. Uba ong baro ka bot ka bathep ha ka dur jong ka kot kan lek sa ka BJP. Tingi pat kung kipai ba ngitip ba ka BJP kamha na kamanta jongi. Tingim don da ka wei pat kalenti lai no ka parti Kongres. Lada kipai ba ki keli yang hatu ke Kongres kadai kata ka perfect political party mo ngaru nganong M ka Kongres kamlong perfect kadon gajing ko kadon gajing duna kadon gajing bombyang kadon gajing letam hano rehangno te Henry habangi compare pat ka BJP bat ka Kongres na kabanta jongi kirit pai amdei tang ha Meghalaya hanot is India barok kowe kadang dehi ke parti Kongres kabala banya site banya dayangi leng baki polisi ki bakal adap airu leng baka sarkar Kongres bat kunjuru ki polisi ki bandangwan tenga apilio pa iba
Pelik jemut ki parti riulum jongi tang ban bu kandidat habrok gawe gari India ro kimla ban ya keren ya katau sarkar leitin na ya keren te ka basai kedar kalong ai ya ka vote ka bakordor ka jongpi ha ka parti kongres bat kata ka vote ka jongpi kan ya sno lang bat ki wei pat ki ba ai na keleng gari India ban jit ya ki MP na ka parti kongres hangta ka vote ka jongi ka shimbanta ban ya dai ka ri ka jongi ningkong bat kumjuru ban ya dai ka jala ka jongi na ka jingthombor jongki parti kum ke BJP ki bom perkhat ya ki pai riulum rit pai kulai sibun tangki ne ki bang akwa ban apil ya upai ba kulai sibun ni dan hang ni menta nak kaliang ke jonga kumbu MLA jongka mau di konsorsi kujoko pol kumbu presiden jongka Riboy District Congress Committee dekat bagi Dr. Silingdo belong advisor jongka Riboy District Congress Committee ni dan hang ni baru ngitip dari kepor yakun kepor thma hala banong hakaba ilet siti pai ba ban pan kijing kersan ban pan ban kerpat ban apil siti pai ba ban ai kijing kersan nak benta kene election MP sya ka Lok Sabha tina kaliang ke jonga ru akani kepor asim ke kene kalat ke kabu ban apil ban kerpat iki pai ba nong song snong jong ka Riboy District barok kowe kabak kentop ya kisan tuli ki konsulsi om tang na kamenta ke Riboy District haga jog kopor ngadon ru ban apil na kamenta ki pai ba nong song snong jong ka Wan Shillong parliamentary constituency barok kowe ban ai ke jingkesan ya kesen kongres halor kinong rem ki ba kesen kongres kadang ninom ya ketai tan shibun haga bai de ba parti kongres upai ba nong song snong jong ke jela ke jong utip ke kesen kongres ki ai ki kam ba kesen kongres kalale ngimla banjir ngimla banyetu tang ha ke ni kepor ke bangyo ban ni kren ban ai leng ba jong pi ke lat patai ko bo re ki ai ke mangadon ban ong ban pun ke mau ki pai ba kalong ba swa bangin shimi karai da kwa ba tiak ki pai ba kin pai din ban perkhan ke ai ba kesen kongres kalale bat bagi pai baru kin perkhan ya ki weiru ki political party ayu kilale bat ki ki polisi ki jong ki pat ki bakiwan nga na ka banta kalaway ka future jong ka jela ka jong na kwa ban onga kani ka por ateng teng ni sosi kindan na siya na padang ki political party ka bangila ki bakibo jeng kali yang ka party kongres ibu jengkeli yang tengirung idan ke jengkeli banbo pai sadin ke ai ke bakilale bat ke ai ke polisi pan nakum ta ka bansuan namar ban syu perta election klaim ke polisi ban syu perta ban i ke jai bel klaim ke polisi saya ingin point bat ke ai ke banja kumno kin let kumno kin yalam ni aki por ki banangan ke future kalau we jong ki kun ki jong ke jela ke jong saya ingin point kena kalian ngejungang suka berpen mau tangkat ni kesen kongres kedai kesen kemudian beruduk usuk kesen kongres kedai kesen kebalai Arab sisa ini aku akan berpen mau yang ini hangi ke skim kebak kesen kongres kalau le bah nyimla banlen ke skim si spa sgi job kan kababarok ngitip ya kah kedai kesen kongres kebak pentikam kumbalong mentah New Iba keseng BJP ketemu ban penduk kan ai kedai ke polisi trekam jong keseng kongres ban perkhat ya uduk usuk abangi ya kejai ban riu ke jongi ni perkhat ru ya kejai ban riu ke jongi da kan no ke kam ke bangin ai ya ki pat ba no song song si spa asngi ki yo ban trai karoi ke par yo i ki surok ki simen ki footpath ki snong ki thau ki jingking ki jing badok yo i ba keseng kongres kala le bahalong ba kan ki skim si spa asngi Rikani ke sarkar mentah aku mapitip ki haduk mentah ki pai ba ki maju si ai ka bil bansiu nak mentah ka wages si ai ka jingsiu nam ta ki materials ka pensitam ru ki pai ba ha ka baswaman sedang jaka-jaka skino kendong bombyang net work ki haban tha ki dor ban shan shaban trai ban ndala de trai ru haban shan do kani ka pen i pen ban ba ka sarkar kam sanya ayo pai ba lengkot ngakuan pen ke mau ketu ka smart card Jadi ke baai ke sen kongres, ke implement ke sen kongres, kipang ha hospital, ke poi ke bel silak prapo jarangka,
Kapsul tenat kalong ba. Kim dan kamban siulun ia ketugabil. Lama no lembaga tugas sematkan. Kat kum kijat Jepang. Kita kini ba ai ka sang kongres. Nakwa aruban pen mau sepawai. Dai. Karoy ka par yui ki surok ki sinan ki footpath ki snong ki thau ki jingking ki yeng badok. Yui ba ka sang kongres kala le bahalong ba kali skim suspa skim. Ri kini ka sarkar mentah ku mapitip. Pi hadu mentah ki pai ba ki mat jing. Syai ka bil bansiu nak mentah ka wages. Syai ka jing siu nam ta ki materials. Ka pensitam ru ki pai ba hang ka baswaban sedang jaka-jaka skinong kendong bombyang dan uang. Ki haban pa iki dor ban shan shaban tray ban ndala de tray ru haban shan do kani ka pen ban ba ka sarkar kam shan ya ayo pai pa lengkot ngakuan pen mau ketu ka smart ka kani ka ba ai ka sen kongres ka ba implement ka sen kongres ki pang ha hospital ka poi ga bel silak prapo jaran ka ka besul tenat ka long ba kim dan kam ban siulun ia ketu ga bel lama no lembaga ketu smart ka kat kum ki jat Jepang. Kita kini ba ai ka sang kongres. Nakwa aruban pen mau sepawai. I kani giying badok ro. Dari ka por sa sang kongres. IAY. Indira Awas Yojana. Kani ka por sa sang kongres. Kan iro kadang dan haduk mentah ka ba. Kipai ba kidang yo yeng badok ki toki. Ka sang kongres kadang ro ban perkat ki temen ki korobli. Ki bom dan syukur kamai ke keji. Ki bom la su ban trai ban kata. Kan iro dari keseng kongres kaba ai pension teman yang kiblat teman keseng kongres kelahiran tengah kuah ban keren ruah kini kepor bahaga por juga keseng kongres ki marbam ki mardi ki long ki babidor haga bagi pai pa nong kendong ki nong rap ki beduk ki dang la te ki dang la dari kum malong menta PUI ya kejing long kejuman kejing ki udar kamar bambang ki ka penyang bam ke por ke kongres prapo dengka menta sispa prapo spanyo pos pa prapo kejing ki udar dengka ke petrol ke diesel baru balik di Johor saya wahaban songkali tilada ka dor petrol ka dor diesel kala ki dor palat ketu kamar rep kala fuel ya dep no tang ka bai kali bat ka bai rep ru kami su ini kede kejing kenyap ya pai bat tingi na kaliang ke sang kongres ni dan ke polisi ingin ya keren yo sensar ingin ya keren ni marap ha ka manifesto jong ke sang kongres kadon kita ke bangi bu bat kita kalau bang yang pentri kamno ya ke minimum support price kador kabala bu bet pentri kena tik kata nam ta ketu kamar tik kata nam ta ketu kamar kenang bagi nong rep jongi kin nam yap kita kena ke manifesto ke bang sen kongres kala bu tesa ka we bang kwa ban pen mau ini ne kalau ba kwa hi ban keren sepang ke jing e jongi kirep pai naring ye keren nitip shai ke sen kongres kamdan ke jing salia pilong Hindu pimane Hindu pilong Muslim, pimane Muslim. Pilong Sikh, pilong Jain, pimane. Kiniam kasih, niam terrajung. Kimane ha kejengit joki. U Kristan, umane Kristan. Kata kadai ke sang kongres. Habang keren ya kani umde mengalong komunal. Ring skusi pada ban yu i kini bisni. Ya kejing yu right jong kani ke sarkar. Kamtam ya kirit pai Kristan. Kejing jaga bajahar marmai. Dari ke sakhi ke basai kedar. Ke baki pai ba kiyo. Kiyo i kejing jaga. Tak di poster mpak penperai gitu justru kamu itu hang ni teh hari boy jom ni nang ta laning keren itu sistar bukti kiu ka bos syang ban lai sam siapa niat maka bos apa bu jeng kali ucip ni start ka sam uang gum ngom dei bangi penhiar kahiar hi pat kam so si kalong ba ka sarkar BJP ha sam kalasna ya ka an mat kata ka an kalong ba sya syu ban duai ki bapang ting ba yo ki tu ki bapang na ki yo kia yo ki kelak ini ki ai ki baca ngai iba ki pai ba nong song snong ki hapan perkhat mano ban ya dai mano ban ya da dengan ayu i like na ka sen kongresi hadali umdon mano bala ban ya da pat kawe nga kwa ban ong ki pai ba ban ya fight ki ka BJP pek baru ye ki konkren jong ki we ki political part hato idan mau kita let's say idan ki regional party jongiro kiba hadok menta kimpat keren ni ya kende mengalong komunal ring skusi pada ban yu i kini bisni ya ke jing yu right jong kene ke sarkar kamtam ya kirit pai Kristan jing jaga bajahar marmai dari ke sakhi ke basai kedar ke baki pai ba ki i ke jing ja tak di poster mpak penperai gitu justru kamu itu hang ni teh hari boy jong ni
nang ta laning ikran itu sistar bukti kiu ha ka bos Siyang manay sa asam, siya paniyar na ka, boss. Hababu dyan kali, yung chief minister ng asam, uwang gumno. Uwang day bangi paniyar, kahiyar hiya. Pag makamso si kalong ba, sa sorkar BJP asam, kalas na ya ka an, magkata ka an kalong ba, siya siya banduay ki bapang. Ting ba yo kitu ki bapang nakiyo kiya, yo ki klakas. Ini ki ay, ki baca, ngay iba, ki pat ba nung siyang sinong, ki hapan perkat, mano ba niya dahay niya. Mano ba niya dahay? Dengan ngayon i-like na kasen kongresi, hadali, umdon mano malak ba niya dahay. Ba't kaway nga kwa ba nung kipay ba? Ba niya fight ika BJP, pek baru ya kirkom keren jong kiway di political party. Hato, kidan mau kita let's say kidan ki regional party jong iro. Kiba hado manta kimpat keren ni ya ke jing sya yu right. Jong ki kristan, kampat keren ni persya ika BJP. Kipay ba kin sebisar ha banga keren kita. Nakaliang jong nga bu ke jing kerpat, kipay ba ipan ke jing kristan. Pak Vincent pala, ulah try. Yang bau klaim keren ha po parlemen. Nay dagi spasin ulah keren. Kidan di video, kidan di record di bangi kidan. Kadai tang ka ba ipen sini ya uniu nong ya lamu jongi nakamtakan ni election nang ta ni ke development ro sibon ke development ikwa bani thu ingi hang ni nama ka dong kam man tip iki nong song snong na shime ke kalap ke kabu bani thu baki ai ke baba bin sen pala ke jinga sa chu nakamta ka ILP ke tin kasi man purong ke schedule hapo parliament ukran khmat ki bobon ki MP sanspa sau playo banong ayam me Christian lan ngade Kristen banyak saya gejing Kristen atau mendem dong nyalam bekeren benon tak de gejing kali pat ke bobon nang ta ngi keren ki so ki bobon ada klaim uni MP nanam jar ke tengal aja kidan lagi pok teli mereka tu kan nitlingan sujar ki ke pok kita ke Shillong bypass ke Jawai bypass ke Shillong Dauki ke Shillong Ranikor uni usulok forlin ujongi nong stone tura kiba bon ba ki surong kiba daga jing tribal ba uni nong yalam tindre girang dan ki banut man kli ba ulet yo ke Shillong airport ka badan ha umroy daga jing tribal ba ka jong nang ta ni sang tenat ke jingon ra ka jong ya ki engineering college ka bampan sudan manam ke school ba ni ho kiba bon ki department meswa kim dan dari ta ki labon daga jing treshikam ka jong ke jing kli man da ka longพี่ปัดกี่บักลีบ่เอาบ่ละเลยอายุกับพี่พิละเลยปัดกี่รู้กี่ policy บ่ได้บ่พี่วันมันตาabangi ong bangi ya kari bekerja itu kabangin sana dan nakaliang jonga ni ko por si sen pat kerpat ikinong kebot baro jonga tamri boy ke bai ke jongi jet ban kershan ke parti ke jongi nakaliang ke jonga doktor bom hidan hangni ko ka tamri boy manyasai nakam ta ke jing dingin yayang ikulang mengindang don lang bati bat kipai ba jo temri boy hagano gono ko po ka pipi don kanini kitang ding ini gitin maknya ada yang jonga session ngaweri kipai ba ai di jingkesa 5 Vincent pala bat itu parti kongres bersyukur